Lily Clark at BP, Pinya Birta ang tonpen Arjui Tham. Number 26, constituency ke Pardo Tarapong Havarat, Sang Kilong Dunde, Acheklu Pusi, Lamki Klang Bomlo. Lapen Tarapong Pentolamara 25 km adak, ke Sang Long Pompesi, Putot Tarapong Havar, Kachidam Nangatuma Paido Piglo. Labang Solam ko Anahok Mapusi ni Litum, Perangke Hinpen, a Perangke Pen, Adim Humridundo. Kahumriduna Hutke, Kachibohong Kaching Chek, Sai Pendanglok, Nang Tenang, Nitini Puanta Dokolo. Radunoti kori. Radunoti, hala hal pa mano. Bangso puthak ratpen kithan pona tengke achiklo sita sangke long letum dopik pu ko ana hox pusi apar tarapong local committee mai pujiren hanse pen harsing taru lapen pinang atum aphanta arju ponlo long le to chiklo ta long le non chiklo ta nang piat e non thuta pilo 35 long ni pata e 40 ni long ni pata e 35 chiklo yon alo long nende chiklo yon ni lo chiklo yon ni ke la non chiklo pata nang piat de lo chiklo pata nang pipe poisa nang piat ko be pona suri nang than hanon bang ye long le talang de poisa ta nang pipe sang ta nang pipe talang de long le lang ke lahai ta jo lahai lo kan di ko hang se ko ko lo dun la lang batai alo wang nang na aprang chu chiklo beng lo ke long ni de lo sang ai mi lu ko lo ala ma sar pin de ha ta tik sek tang lang ni ki nam de long di lon dun tai prayer chiklo pat long lo me chiklo ba long le long talang de long le sang ki pipon peke pacetang pon peke a hok lopusi lam the dang chibaklang dun rinti Apo hatak bating lo tharlap la pe alu ngana enen bet po asangan ang luon de. Batai ta la pucho sonlok la simu kan ni chi hok tum kakak da lu. anang la chibhong kang lo ma Ci bohong kalau apa phang ot ing kang lap lak la ni klem kan lu. La pon chot ta kali lang. Ku pi jo de hala. Aku piaron lo ma hala asang ber bit tu ga asang bek pon pa pon ret. Ni li ber bek asang kar direct tu ku pi sir na pipi de ku pet ku piaron lo ma la nang khanai. chiklo yon alo nang le long Ni le ciklo jon kilo antamu na thak tu ke ciklo ni velang tu. Aku ciklo yang plik tuning talong le pinin kalong le pin la. Lake la soron cho limitan mi thang asang akar ke do vek la peng long vek na yaron tu ko pasin liter chang jo pe chang he. La ke ni le chang yaron ri. La pen abisina pinan ne ciklo yan pe inolokot lin thosa bang ti pot e dang sang ni pinin. La sin ni le diman si chang tu. Ta lan ta ni phan ke bang ri pusina muta. pila nang le chibhong long pa bathe ke pila Ko pilong po ciklo po bi the ciklo e the ke lini so dung ga the bang lak hui pe lo. Apa si sang apa tai ta bang nak ti. La so polo ni ge. Muta ni phang bang ri bu ke. Ni le chuni ria ba ke kam sim ba ke ma sab upasang kok ni ma pando. Ni ge. La pangke anu ga preklet la ga tarapung menit kali aku nile menit kali. La pa ilitum tarapung menit le asang kiron ci bak son tep lining ga sam. Ni lip News Report KTV News. Nomati MSC constituency ke Parlo den teron arong arat ajak ding pluipen bridge ka ve penajok kachehelat akisung puthak EM Rita Singh hi lapen MP Amar Singh ti sophan ke pachini donateng MP scheme pen RCC bridge kasalam patang pipongsi MP Amar Singh ti sori deng pen kang pupon Aruni phayeng koragi thomarni Nomati constituency ke Parlo den teron arong along MPLADs 2024 to 25 scheme pen lak in koira pho atangka ki panong pon RCC bridge ki kim patang pon si MP Amar Singh ti sori deng pen kang pupon bang so hud Nomati MSC mati EM Rita Singh hi abarim MLA Dor Singh Ronghang Dengaon Town Committee Chairman Pradip Bingti, Nomatin Mandal President Mensing Diso, VDC Chairman Brinton Mahila, Tourism Board Chairman Dharam Singh Kroatum Pendanglok,
penang an BJP songja pi la pen rong radatum chetong dun Development Fund pen Ladakh dolong labang so kangpu phansi wanglo la pen ke pupu arong made konsensi mohamaya pen nomatia konsensi ke la so alang roi so si thak dak ta Ladakh local MEC Ritesh Singh hi mate Karbi Anglong Autonomous Council EM alang li relief fund national pen rong asortum kedam ke wang kacheleng sungro provinsi niliako disi fan toksi labang sa dolong abang ke sengson bolo pili ingku pondo rong asal gado wisi tame Ritesh Singh hi fan itu mane choro pon weg nang alang li a proposal ke man pensi nilita den pon lagi cetong rapet local MSC mate iem Ritesh Singh ya ke hai la family tum long dak nang stand itu XMLA lo ai dorsing lo la Ladakh mondol president video engineer la Ladakh lem salong chairman town meeting jadi MP Haider kan na itu konsensi kan dia memakan MP kita Haider kan Lapanala examiner itu lah ada kan sudah bulan mana bangke lalu ni hanya itu lagi tapi kalau kata malah ni bangke dan kilo lah festival lagi MC kita stage sudah lapang belum Mahamaya pen lapu normati kaceteng Ladakh bang aborda itu Ladakh bang laana scheme ke mode dor proposal nang kita tu masih nang itu kador kita lah Ritesh ini bahasa macam itu and development fund itu all the powder bukan juga kalau konten konsen kita kalau konten mahasiswa sedikit bagian itu rame tangke dan alam itu kan masalah puting ko nikan silong nang li lo pulo ka ladata puti hisi ini angka la nomati konsensi kan sebane ini dolo la pente ni mali kata oge tonta nang itu self help group kata oge tadi jadi self help group kata oge sepanto konang dei kata oge sepanto konang ku la pente kalau movement self help dolong kangku pondek kan yang kita pondek kata boleh uang dan tadi kalau ada Tong dia pun dah tadi ya terbaca di long ni dia lo no alang dia waktu itu semua lakukan ataupun tahu Den teron arong radatum bangso bridge kelong aputhak ningche parong ponsi MP Amar Singh Tiso lapen EM Ritesh Singh hiya tumapan kachoru pajirpon lagi koi rapong lapu
footpath tado lapen upuda border pitching tado yado paso total 25 lakhs lah. Klong kriya towar pi keheno alam mangge nili. Parliament long sinami ninggi dan lo nang itu mengadok baik lasoteng tu ekon ekon populo tapi na lasoteng si alang itu eklem bom lo lapeng lada komama a kontraktor kawe klem pameka ke tu ke la minister bang nili phanang polo meeting gatire bang nili temba wangoi polo la session tangdet nili alang li tembar damo le sini kadong we function mai ke patlem pamekaya pansi apor ani hodlo lasot. News report KTV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo Domi Thakme Kardom.